Pomaže Bog, draga braćo sveštenici i saslužitelji oltara Božijeg. Ove litije koje su održane na Svete Makaveje na početku Gospodinskog posta bile su najveličanstveniji događaj koji se dogodio unazad proteklih nekoliko godina. Ove litije koje je pokrenuo pobožni srpski narod u odbrani porodice, u odbrani svega onoga što je sveto našem narodu, su čiste i svete. Čiste su kao suze Svetoga Save kojima je on zalivao atonske stene, moleći se za spas svoga srpskoga naroda. Ove litije su ništa drugo nego nastavak bogomoljačkog pokreta koji je osnovao i vodio sveti vladika Nikolaj. Ove litije su na kraju i potresle sama vrata ada. Iako nijedan državni medij nije objavio ništa povodom litija, vidjelo se da su one imale itekako velikog efekta, jer je okupatorski upravnik nije mogao da sakrije svoje nezadovoljstvo i svoj strah i nazvao je učesnike ovih litija bednicima. Ne treba da se smutimo, jer kada nas takvi nazivaju bednicima, treba da se radujemo. Vidjet će se na kraju ko je zaista bednik. Draga braćo sveštenici, naš narod se nalazi u najtežoj situaciji u svojoj istoriji. Imali smo razne okupatore koji su nas fizički ugnjetavali, koji su nas porobljavali, ali niko do sada nije došao da nam uzme dušu. A ove sotone koje dolaze u septembru mesecu na poziv režima vladajućeg u Srbiji, oni žele da nam uzmu dušu, oni žele da nas ponize, oni žele da nam uzmu našu decu i to ne kriju i kažu dolazimo vam po decu. Tragično je i žalosno da narod, crkveni narod, pobožni narod, više revnuje za veru od nas sveštenika. Ne smemo ostati nemi, ne smemo ostati po strani. To što vaši episkopi pojedini iz straha ili iz bilo kojih drugih razloga, da ne ulazim sad u to, ne žele da se izjasne po ovom pitanju, to itekako ne oslobađa nas, sveštenike, odgovornosti da svedočimo istinu i da se borimo za ono za ono što propovedamo u crkvi, svojim vernicima. Jer ako kao pastiri nismo spremni da branimo ono što propovedamo, onda ćemo se i pred Bogom i pred istorijom i pred narodom pokazati kao licemeri i bit ćemo dostojni svakoga prezira. Zato ostalo je još malo vremena da ispunimo svoju svetu dužnost. Pridružite se pobožnom narodu. Hvala Bogu, vidimo, ustali su hrabri naši episkopi, a da će Bog da ih bude još više. Stanite u svoj narod, nemojte ostati po strani. Jer ako sada ostavite svoju pastu i svoj narod, može vam se desiti da kada dođete nekom da svetite vodicu, da vam vaši vernici kažu neka hvala oče, ja ću se ove godine snaći za vodicu. Neka hvala oče, ja ću se snaći ko će mi preseći i gde ću preseći slavski kolač i osveštati žito. Nemojte se onda čuditi zašto su crkve sve praznije, zašto vam vernici odlaze u Artemijeve katakombe. Sada treba biti u svoj narod, sada treba biti u svoju pastu i podražavajući našeg pastire načalnika, Hrista Gospoda, koji kao dobar pastir život svoj polaže za ovce, i mi smo dužni, ako treba, i živote svoje da položimo za svoje slovesno stado. Amin Bože, daj napred do Hristove pobede.